Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Tonya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biag, barang makaipay ti adal, kadag iti naayat, adumdumheg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonya. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tonya, apay, anya ka di man ang tinadamag ko? Anya mananday tayo lakay. Nadamag ko ang nagapa kayo kanumanan kan ni Mari Lorena. Apay, anya ka di man ang tigapuna? Anya? Ne, sa anak mo't anak ya pa? Amukan, Tonya. Kaapam amin na nakarobam. Wano, andaman ang impus mo, asaan nga agpaiso, iso anagapa kayo? Ay na, awan ti kaapak kunak manen. Imposible na agul-ulbod ni Mari Diling. Nukas na, ni Mari Diling tinangibagakan ka? Wen, ket patsik apod no timbaga na. Gaputa uray siya ng asawam, numero 1 akaapam. Anya? Hoy! Mari Diling! Rumwar ka dita! Tagsarita taman itinalapat! Ne, apay ka di, Mari Tonya? Apay nga imbagam kinilakay ko, anaga pa kami kin ni Lorena, ah? Ne, pudnumat nga min, Mari. Dito pa'y nga rotersen ak tinagsupyatan nyo. Anya? Talaga at chismosa ka mata niya. Ay na, saan nakakaskan ka at chismosa? Gaputan nila ang matlakay mo tinangibagaak. Ngamin, Jack kayat adito'y tersenak ti pagapapaan nyo. Ha? Talaga kit di asip-sip ka? Tati ko nam siguro, aga pa kami iti asawak, kat maibaw intirik na nakan ka. Ngamin, baakan! Excuse me, Mari Tonya. Di nakpagbalinan nga aga-agaw. Ngamin, inaram nak idi ni Marcelo nga asawam. Ngam binasted ko, gaputaawan mariknak a panagayat kan kuana. Anya? Oh, anya ngay itati isungbat mo, ha? Sika, tinang sublat iti reject ko. Ha? Dita ka man langan? Hoy, Marcelo, agpudno ka man kanya. Apay man, Antonia. Kasla armalait man at talagang agbusid at ang iwat mo. Di ka nagsarsar din agong ungat. Apay, pudno ka di nga inaram mo ni Mari Diling, ah? Ha? Sumungbat ka! Wen. Inaram ko, ngam tinakayat. Iso adimi imbagbaga takin ka. Ngamin, masaktan ka lang. Anya? Sayang arod, tadinak inayat. Naragsakak ko may tisidong na. Ngamin, saan akaskin ka aman nakiapa? Kaslag babawi ak nga rod anang ikabalay kin katon niya. Huston! Huston! Mabuisit aklang kan ka! Manang Tonya, aramatan niyo mat anaimbag ti Facebook yo. Apay ka di manan, Arnold. Kanayon ko amakit kita ti post yo, manang. Kasla kanayon nga adda kaapa yo. Ha? Ay na, manang. Liklikan nyo nga minti agi post no adda kaapa yo. Tapno saan amaamuan ti entero a barangay. Ngamin, da kayo matlaang ti kababain. Kat, siyak manan ti dakas, kasta ka di, Arnold. Manang, awan imbagak akasta. Ha? Nakadkadlaw mo titibagbagam. Ay, jak amukan ka manang. Tikunak, liklikan nyo ti agi post iti kumkumporme. Tapno saan kayo ang makiap-apa. Ngamin, kababain day tangar aramidan nyo. Talaga gayam adinak inggan asarsaritaan anya, Mari Tonya. Ha? Apay ka di, Mari. Amok asyak ti paspasagidam kadagiti post mo iti Facebook. Ngamay na, agbain kamot Mare. Anya? Ipopost mo matlaang ti bagbagim, Mare. Diyay ingka i-post analukmagak nga awan makukwarta na. Agpada tamata nalukmaga. Kan imbag kanyak,
Gaputad da masusweldok akas katulong. Iso nga adda ilukluk magko. Sika ngay, adda ka di source of income mo? Ha? Saan ka di nga agur-uray ka laang itad ti asawam kan ka? Iso laang matilukluk magmaw. Ay, ste, kabalay mo pa'y laang gaputad di na ka pa'y matingkasar. Mare Lorena. Iso adi ka unay, Mare. Ammom ka diti sarsaritan, dagiti ka aruba tayo. Lumuklok ka. Ngamin, sadot ka. Tay tala makichismes ti ammom. Ha? Di ka tumulong ijabang kagyaw. Agsagana kanyak dayja a Lorena. Ininsultunak iti kastaunay. Napaiswan kalaeng karagiting bagbagana. Iswa kas tati jarmo to niya. Anya? Kaslay supay kit din ti sakit mo. Ngem iti siyak nga asawam. Gaputa iso ti husto. Di kamot kami nagpampanunot. Nalain ka lang agsao. Ngam na aday bagadakin ka. Si kapit at daganas ng agsakit tinakam na. Hay! Diyak amukan ka, Marcelo. Kasla di nakayayatan. Tauray na minsan, di nakpaymat isakit. Isakit ka no si kati aday ti husto. Ngam no kilo ti aramid mo. Talaga nga ilintag ka. Anya? So nga agpanunot ka man to niya. Sakbaya maladaw ti amin. Manang to niya. Manglukat talangan iti paglakwan yu itinatang. Prutas kan ikan. Ha? Agpaiso ka di ading ko? Ngun manang. Tapno adda pagbisbisian nyo. Kan isupay la pangalaan nyo iti kwartayo Tani, maasyanak ka ni Manong Marcelo. Isula amin ang timang manggit. Ay na, agyaman ako na ading ko. Ang pang-aasiwa manang, tadiyo baybayan. Wan ading ko, ikarit day ka. Haliklikan nyo ti makichismis manang. Tapno saan kayo amataktak. Imbes amapan kayo makichismis, asikaswan nyo kitdi ti pwesto. Wan ading ko, namnamaam day ka. Amo Marcelo, nakitak man jay may sa akaaruba tayo ijay highway. Kasla sa bali man ti kakuyog na alalaki. Ay naton niya. Inyalaan nakatikabsat mo iti pagpwestuam. Tapno adda pangalam iti kwartam. Sana tapno adda pagpwestuam amang sipot iti karubam. Ha? Into naram ket iti pwestom. Nagasat ka. Tayong paayan nakatikabsat mo iti paglakwam. Alawanan, lipatan mo ti imbaga. Liklikam ti makichismis kan makibiyang iti biyag ti pada matao. Tapno awan mo't kaapam. Nay, si kahamat gayam ti agpupwesto ditoy. Balasag kaw. Wana na krising, tapno addaman pa ka kumikumak. Ay katun Nay, naglalang to dagiti lakom anatang. Kan, dadakkel dagiti ikan alakom. Ay katun anana, tapno addamot ganas agatangan adagiti agatang. O anya, gumatang kayo nana. Ay, mayat sa ngagpaisaw. Ay ngamay na, kurang sama na iti kwartak. Awan pa'y ngamin ti pensyon ko ita. Napinding ka no, gapo iti naglabas sa bagyaw. Awan problema iti day tanana. Bayadan yun to inton adan kwartayo. Sigurado ka, balasan ko. Ang mga lumabayag pa'y, sakto mabayadan. Awan problema di tanana. Manula ang matiutangin nyo no bilang. Alaman nga raw balasan ko. Agisupot ka itimay sa akilo nga ikan. Dayta kamates, laya, kan silay. Alawan nana. Urayin nyo labiit, tadalusak pa iti ikan. Tapno nalaklakayon ton nga iluto. Unay matday giant ananak rising. Makabulanan. Ngam di pa ila nagbayad iti inutang na nga ikan iti pwesto. Kasla saan mo't abak-bakutan. Pangalan ako maadagos iti kwarta na ngay. Amom mo't abakat di tao. Kan awan kanupay iti pensyon da. Uray damagam kaninanang. Ay buisit. Awan kit dit manaknakam na. Saan ka di akinunam? Asi ka amis mo tinangibaga. Nga ure utangan na. Kat bayadan nanto inton ada kwarta na. Wala
na. Ngam gapo tayong bagak tikas jay. Ibay-bayag na matan, ti panagbayad na. Di mo mapilit di bakit, no awan trabaho na. Oh, di dumawat ko makinidiling nga anak na. Kasanon, no saan anaruam nga agdawat iti anak na. Ken kasanon, no saan nga amo ni diling. Hay, buwisit kit di dagita tattao. Payman ta ikak ida iti pagnakman da. Ay, di ka man agar aramid si katon niya. Amang ano si kakit di ti ikantat pagnakman na. Anyan. Mariton niya, apay nga yakas ta. Apay ka di manan, mare. Amok ani nanang in post mo. Apay, masapul ka di nga i-post mo? Kasano, bakbaketan adi na amo ti agtungpal iti saritaan. Apay mare, asino tinang pilit ka ni nanang ko nga agala idi iti ikan kan nateng? Ha? Si kaamis mo, saan ka di? Si kaamis mo tinang ibaga, asanan to ited inton adda kwartana. Ha? Sumungbat ka, mare. Saan ka aha, dita? Ay, diyak mo asar saritaan nakmat gayang balasang ko. Nana. Impagarup ko no ayos laang ti panagpautang mo kanya, ngam saan mat gayam. Diyak mo asar saritaan nak gayam, kan inpost nakpay iya Facebook. Nana. Ala, bayad akon, tapno awan ti maibagbagam. Kat sapay ko ma, tagtultuloy day ta pwesto mapagsapulam. Gam, iti day tang ugalim ay awan latam mo kon. Ay, pasensya kayo lang kuman, Nana. Pasensya kayo at talaga. Apa ito niya? Awan mo makita ka la ko may pwesto. Ay, maluglugi mo tan. Anya? Diyak na si putan no apay akilaat mo tan nakasjay. Ay, pag nakmamdaytan awanan naggatangkin ka. Ang kaputa, apaam amin at tao itaglawlaw mo. Ay, diyak itulo. Ipamuspusak ti amin tapno saan amalugi ti pwesto. Et ala, ikarigatam. Maring maituloy mo pa. Ay, napangaasim ka di at tulungan nak Marcelo. Awan nam na matulong kanyak to niya. Gaputa dinak matulungan iti kasapulan iti unag ti balay. Diyak amo no sa dino ti bagik ikam iti kwartam. Pangaasim mo tan, Marcelo. Makamu ka mo tan iti biyag mo. Kat makamu ak mo tan iti biyag ko. Mare, pangaasim ka din Pakawanan nak iti nararamid ko iti kanlabas. Ay, please, Mare. Awan anyaman na kanyak dayjayan, Mare. Tinapatag ita, katyag dama. Agpinakawan ta, kat mga baruanan ta. Ay, agyaman ako na, Mare. Pagbababawyak tinararamid ko iti kanlabas. Ala, talaga kasta, Mare. Adda nga adda pagkurangan ti tunggal may sa kada tayo. Agyaman nak, gaputa na pakawan nak, Mare. Ngam nadagsan lata tiriknak. Gaputa adulat ti saan anang pakawan kanya. Gapu iti ugalik iti kanlabas. Ala, idawdawat mo asapay la kumata mapakawan da kamatan. Inton dumteng ti aldaw. Wen nga rod, Mare. Mare Lorena, mabalin ka di apo utangan nak kita. Mangrugi ako mamanin nga aglako. Ala, Mare, kaasi kamat no di katulungan. Ala, kadwaan kan amapanagang kat itinatengkan ikan. Ay na, agyaman ako na, Mare. Agyaman na ka talaga. Oh, aping ita ka lang ang asimmangpat, Marcelo. Awan bibiyang mo, Tonya. Anya, kan aping nga do ti awit mo. Inruar mun samot aminin nga arwatam dito balay. Wen, ketjak kayat nga agreklamo ka. Anya, apay, sa dino ti papanam? Apay, asino ti pagkarkarit mo, ha? Dayjay adiling asigod akursunadam, ha, Marcelo? Wen, Tonya! Nagarmak manan ka ni Dileng, kat inaklon na ti panagayat ko. Kat ita, agkabalay kamen. Total, saan tamot ang nagkasar? Isa nawaya ka mang isukat ken ka. Anya,
Pangaasi, Ma Marcelo. Di mo mat kumaramidan ti kastoy kanya. Pasensya kan. Ngam talaga anauma akon iti ugalim. Kat nidiling itan ti ay ayatag. Anya? Arnold, ating ko. Tulungan na ko, Ma. Manang Tonya. Talaga sanan ang nagsubli ni Manong mo, Marcelo. Talaga nagdanadan kinidiling. Sigun kan kuha na nauma iti ugalyo, Manang. Tasipod nagdana kayo. Inananusan nalata kano tinagalas ng aramidyo. Aklo naktibidot ko, ading ko. Nasakit tinakam ko. Ngamawan maramida. Gaputa basol ko matlang. Kagura nakpayan dagiti karuba. Kan awanin panggata. Kasanon da ito eh. Alah, Manang. Bangunan tamanan te pwestom. Ngamsapay kuma. Tadi yun baybayan. Kat agbaliw kayo kumamatan, Manang. Agyaman na kading ko. Katika rin. Agbalbaliw ako. Pinanawan nak ni Marcelo kat nagdenadan kinidiling, Mr. Lonely. Nasakit man tinagam ko, ngam awan ti maramidak, gaputa basol kumatlaeng ti amin. Ken maysa, saan kami matanagkasar, ken awan ti anak mi, iso nga awan ti karbangak amang lapad ken kuana. Ita, impamaysak ti atensyon ko iti pwesto, apinundaran ti kabsat ko, gaputa isolaang ti source of income ko. Tuy pagayam mo, Tonya. Pagam, Tonya, agyamanak, iting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Ket sapay ko ma, tapagsarmingan dagiti nakangagday to ya pakasaritaam. Ala, mga barwanan ka. Ket ituloy mo, ti panagbalbaliw mo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan ni Tonya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.